So I make out say city share about and cocoa no and then I'm from we are so na basa we are so niti but on yamen child there believe that make say what we do better and it's a in basa na ye bopin nipa ye count ho asem na omo de nchiremu e de amai. I'm so grateful if we celebrate kopem say no nkono bebo apa ho minute aduo no I me no ye be di cocoa nkomo we kuani o unye kuani we so unya interest no it was a cocoa ye fapema Ghana man gina so kese pa di friko eye enkan efa mpuntu ene kuafo omo hare a ebe hare omo adope mensaka chief executive cocoa board era boy edu na ka se okusie ompie wia enti opie dia na je won se amen no ensem bi ho se ode nchirimu ba de enso ye ntiase enso ye bebusa no na ni nyina ne ye oman Ghana ye chichire Chief Executive, and pay matching. Bibia boko de. Ya me de bibia boko. Bibia ekoso kama. Bibia ekoso kama. Na mo se de wa obu be ne se onya hu se kusie firi ne bom mapie na se pemire bi akowura bom. Se pemire bi na o person obewura me bom nti no. I see. Amani braba kakra. Amani braba. Ba koku adwuma na nkasa maybe before be share koku adwuma na it say bibia ekoso kama. Administrative wise. Farm wise bibia nam ne kwan so bibia nam ne kwan so administratively and afi so no farm no afi si nyamia ya adum nsu atopa nsu na ato no aboa fa bi efa bi nso emu apapa farm wise no se nsu na ato kese achen afi bia abosome tito abosome wotwe no August aya insuo ntantosa boze wiema ikusu be se insuo to August pa de afie no wiema ikusu na insuo san to kan nti esa na ama kuku na se no ayesuku okay nti ama no no maka kuku no pa even though ye di nuro e kokoma ku afo no bet asa no ye din because humidity na wo kuku na se no e very high nti ama anonom ase kwafo no kokopa na ne fan ye ne se insuo na atosa no so na ma asase no insuo wum soil moisture no e high e ba se eboa ne se sisi e insuo no ye dina beti ndi e ba beti no it means say kuku no be san fanhire ni foforo ma ekwafo no on beti kokopa. The last time we out there but the last time komo bia odi o radio kasa fidi ahodo so na wo kasa koku eduana nkasa no ebi apa omumfie ho nti ama ahoden ewom na nkasa no abafom nti ya ade a na woni wo mpanyimfo se na mo adwene ho asi ana mo adwene ho se wo be yi ni nyina mo feed outside nua ni nyina na mo de a different hihye bia ba ebeboa mra eno san komo ne kusi sen no kra ne se one ye ba ban mu 2017 no ye hu se koku asambo yare aka koku no na ye nyamma ye no namta ne omampanyini na nadanko na namta ne kwa probo ye kotitire sehwi ukoduru won ma bozunkwanta ne ade ze nka ne pa bozunkwanta na eti koku pa bozunkwanta kontoma ne ade hona na tepa nka ho because tepa so tepa mi na ka be ka koku center pa dia hona na koku bonse nkofo fi asante mem bromam ne ade o makoho ana omo eye koku adwuma no dina koku na ho pa na ne fapem no akugina okay Ghana baby eti koku be ho no ana na ye center ofa Ghana koku ayeti nyina wo chemu miensa na kyese emu baako efri sehwo na eba na 2017 before 2017 ye beba no ye na danko akufado ye kwa probo okwa bosina ekwafo ni bi aba campaign mu no no say bomra magie na ye koku no yare awia o say awia which means climate change awia tiese so ni koku ni nyina ewu koku ni nyina ewu ntama na Adom ma me ba koku ba de mdi kan ye ne say ma me nkɔhwe say no krese awia ana ekum koku no ye kɔ na ekohu say enye awia na emom no koku swollen shoot varieties yade na e de awia replace no kokram yare koku kokram yare no na eno no sa kokram yare ne ka koku na ene aduro bia
This utwa nnua ni nyina na fi no wakum nnua no anse na wadua no foforo. Now enam say NDC tam no monye ne say enti no ye ba ye kwa probo no na afibia no so beka dwomama budget a also wa makuafo seedlings 60 million seedlings o kohwe budget ma afibia no kan wa 60 million to say ntutimo no o makuafo ntutim 60 million ampa so ye koranso no akuafo no bibiri sa ntutim na ye de ma omo no koko no no ankasa entumi nkotwa nnua nti no no de ntutim na kofa koko nnua na asambo yare na kan no ade no nso no yare no ensan yare ntu de kope be san no nti wo de eyi no ntutim ne kosisi ma enyi no na yare no asan no nti yakoto akuafo bibiri a na omwo koko mfu a bonse koko no eyi na akese na yare na kan na se no bonse siwa wasiesa mfie mienu mfie miensa ne ade a omodo ho na ye yakra so omosan de wili sa ne do sa do oboka do ho enso no asiwa ni nyina kokun wase enso obi ko yare na kan akuafo no nso nim na omodo ho so ho enti ye bae no omampanyi first we be ho dey na minin die kakra me wo research my file lantern no ane ade no me kire mu kire ne se na sitie no gise aban bem ese ema ne nyina ne aban ne gitum se we na ye atoye nkire ma ato kokwafo na so man mu abeduru ne ndi se na yare bi atiesi om koku no man tumi nya dia na se ye bem tumi om tumi nya ne se koku kwani bia no so kunefo no ka kire se okuku temples so ka kire basem se aduanan basem ye kan se pola po ye basem aduanan na ka be se basem wo tra won sem se basem sa 40 square ana ye one pool. Wow. Ye kan se one pool asa na tie nti one pool no so chen 1 acre so hu enti no se nipa ka kire se wo temples a temples no na che se ode afibia odo wampo afibia odo wampo afibia on ma onno ese dada no ono na yire do ho a nje so nimpa na ka che so wo tempo so a che so de mfie be du nwotwe mfie du num na DSF no be ya ni simu a na so wo se wutwa no wadua eso utwa tempo so ni nyina bo utwa ni nyina egu je so utwa ni nyina egu no asan aduan hoforo hwefu a ode 15 years eye no na wo wa man seedling NDC for no wa man seedlings ono a won konkotwa no ono a wonye kwani bia ne asase so obetumi aye ana me kan so kwani na ono ode mfie dunum edi asa akoko no eso hu se ne mfie no akwanim ono ne yiri nyina mfie akwanim ana wo ka che ne se wa man seedling into ono a konkotwa na me ka se wutwa wampo na nkaye no wantwa yare no besa beka foforo na wo ye no nti e ba enhye ye nsade a ese yankasa ye de ka no eto ye moso no ma panye gitum nti cocoa board o gina ye chi ne ko ye FDB kope bosia nti ye ne ana etwa cocoa yare ni nyina ma kuafo no ye ne ana ya pla borsa no hwe se dinsini no ewu dinsini wu na ni hini no ewu ana chese mo na friafuo no mu ye in general and specific towards and are tilted towards partyism and as the we and one say be hu say ana de kwa ye ba ye twa no contiguously chese ye twa so ntimi twenja ha yes debi because ye twa me de now de yare o ni entwa ebeba me so ba me de na ye dua nti ye twa say ye hwe say ye twa me de ye twa wo de twa so sa na ye no ebi okra wo bokwa kotwa na kwani kra ne ho ba si ye twa ni ye twa ni ehia pa ne si ebetwa na fi ye ho adwuma nti ye ne ana ye twa ye ne ana ye tomodoba one ye twa ne apa borsa no ekunua ni nsin ni nyina ne atomodoba because 4 months na dinsin ni bewu no wo de kokoo ntutim bia kusima yare no besan aka no because yare no wo virus no wo kokoo ni hininim
nti etwa ya me ho 4 months na ye dua bode de onsuro say you no wa de bode mu nyina ana bode no so na ye de titi koko okay ye de bode na ye de titi koko bode no udua bode ba na efifire no na koko ni ginase koko penwunu shade nti no se bode no koko no wa ase na kese man shade koko bode ba ni pagenum na koko no so pagenum okay sana nti no ye di kan de modo ba ye ne ana ye to na ni ana de akwafum ho ye ni akudua makuafo no Nanado all ye free senior high school no or san ye free cocoa farming so makuafo. That's not possible because then the person you cocoa say that's not possible because that's not possible because even the last time I checked na NDC for at the Ghana for because the Ghana buying the shebia about free fertilizer. Na the Ghana buying free cocoa farming. Me ba wa so if you know can free school free say but na me catch us ain't possible because even with free fertilizer under your watch what be here free the free school na free then okay free fertilizer is different from free cocoa farming. Free cocoa farming. What goes into free cocoa farming? Free cocoa farming me di kan kire mu say kwani bi owo be temples no na just what mfe be dunum mfe dunu no de yesef no nse okaka kire say kwani ne so abre no seedlings no man free ono ankunku twa cocoa no ono a wonua afu a ode mfe dunum aye omfa afe baako emfanya omfa ntwa no onua ontumi ana saadwe nso ye kan so no sa akuafo no dodo na amomfie ekwani one ne yiri nyina na ebi kra no wobakọ na watu kọ especially sifo no ma ye magan farmers no okọ back home because afuo no ani amwa no yare asim nti wagya hokọ enti no yen kokobod o mampanyin hye se yankasa sana tie dia yen pesika ono a di anim ndono odi anim na osan kogina be chema me sign AFDB money na de ba mema into that money no ye na etwa one ni twa no ye de doma machine e free ye de amount ko ye wa ko na koye say enyo na wo ye anam say e free sa bre no ababre asey yes koko boda agia to say ye ni ye na ye asudie no afuo na asey no yare ama na asey no yankasa asudie no o mampanyin se wage asudie no atomo so into ono abeya makuafo joke dey say we say Ghana for you me ye be kofeld me pese ye dem boko aha ne kan no uhu na me ye kofe na mwam ko hu kokwa ye twa ye dua manaso aso sisi am no tie ye kasa yo mokwa na kuafo na aka o manum asema kiro this that process no na man ye free cocoa ne say ye ne ana ye be dom fofo na ase ye boka ye kase ye na kimi se ye ne ye pay ye ne tuaka na o ma do mfofo no cocoa no cocoa na ye mfofo no ma do ase nyina na o de machine etwa cocoa ni nyina nwe wo nyina na ebu ni nyina abobo ye nhye ni abobo edi kan na yesa na fe de aborside no cocoa dua bi etwa bia na de aborside no edro fite na de aye anim se de be adinsi ni be wu ma ni hine nyina ya wu ya na kese virus no so ewu now 4 months na between time betwa kopim se ayi no mo an be wu afrefu no mo no na de bodoba ye ne a na ekoto ye ne a na de ka etwemba ne ne a ya bo epa mankrofo aso a bodoba no e de akwafu mu. Is that what is happening or one ebia in the midst of ebia because oh sha me say ebi mo abenya kwanya na wozo abeka but no kwane say the o kika go am so simple. Is that the situation? Me say mesram me be cofield into no munni machi na mo capture picture no from farmers na mo fa. But you are bringing in free but we will be free everywhere. Why is it so? What about you be free? Come free ni we abeka o mo nso Adam. Okay. Nso Adam ne say ne me kan de adwuma no kwani ontumi nye kwani ntumi nye because kwani no da bia meka say me ne obi awie elementary school nkane elementary school e bi awie me ma wofo nya akwanya
and I say Adom Domoma ye make secondary school in 10 years and maybe university. Meanwhile, now no one to me uncle secondary school, no, one also no kuku in 10 years, no, one also no university is why kuku for we. Sabra make us say no, you know, say years school near 18, 19 years, maybe call 29, 30 years, one also call 29, 30 years. That time, no cocoa no ye in yare bisi. What does 10 years? Yare bisi. Yare bisi me so no ungu chanadi, or no uncle donadi. Debbie. So, and I said now or even 40 years, no sound while dog bear number by 15 years, yare bisi. Or bear 55, 60 years. Nasa signing pano. Sa penyin no no ankodo nafuo no no onua a dia odi 10 years make am say 10 years adwuma ana I saw the 1 year wo de ye obia ne asase so obetumi nobody na just wo skapa no watumi aye nti na say the state should make us a state all come ye nyina ye bem in the state ba obem ne say okay a state etwa a state man even a state man compensation because koko no ebi ana maku bi wo so otumetete edi wo so ba wo ba betwa no sa maku ni nyina no obehwere ope ano sika bi di man nti ese man nti e ma farmer no compensation every farmer bia e betwa e bi amount 10 amount nkane 10 million that's 1000 Ghana cedis per hectare yeah the amount as compensation and it's all 100 hectares you try 100,000 Ghana cedis as compensation the old BDD near the motoba na fafu na se the first year 8 months na brodoba no body no aba ejina etwa e ba na wo twa ni nyina wa wo dia nti na kwani de be support family no otwa brode no mankan ni nyina ye kwani ne dia nti harvest ya ene yesi woni bi no mfa ntrefuo no but meanwhile na ho adɔ no ɛyɛ kokobɔdeka yɛne yɛdɔ ho 2 years say 2 years ndu na sa adɔ na ntumi afuo na say still na say yɛdɔ we continue to wait kopem time say yɛbɛhu sɛ kokuo no afedi agina aso ansana yɛ handing over enti ɛno ne free no we nyina mo ya ma akuafo no kokko akuafo no kwa ni nyina kwa nti am see free way no different from say fertilizer. How free is that? Because almost the bebo akuafo also dey we for a chunk of a cank or bebo ni nyina all dey to yeso say na fertilizer na wo kan wa asem na no say free fertilizer ne boy say fertilizer one time no fertilizer bag you know bear say 100 cedis and the 3 bags per acre no you know it's 300 cedis and no free and no come bomb hun samrane near ya ku twafuo no ya do first obodo ase wo twafuo no e kai wo mu no wa koto modoba nyina ye ne yeto obi e tofi kwani no ho tuaneka ye ne ye tutu amana ye dua bodoba no ye wia ya doafuo no ho brode ne ba kwani nafa ya titi koko na makoko na so ne hand over ma na sade we na yaye no chese ebisi a flashy program ba beba be hwani nsunsu so be sa baso enwi yes but what be you food free na beto akwan mu and what be you be free honom that free no say any free e papa dia ne botanti a we sell free ni fertilizer free e na ye beto ye ne say fertilizer ye nyina ni say eye o mampanyin ko for time or the fertilizer buy na subsidy na nye free edi kan no e ma bi edua kokoo so bia mo de mo tumi ko akiri mo mfra muisa fertilizer no enye even subsidy abani ba bi edua kokoo a otua fertilizer boni bi makuafo nti o mampanyin ko for time or the fertilizer ba na subsidy abani fa e kan no kese na kuafo no so afankaye no de buy nti o de buy no the late professor Tamers obetwaso subsidy ono so fertilizer the break kuafo na abane fa kani bi na kuafo na tuankaye
ana ne ho ndi tema adwoma ma ba that na koko mu apagya te se ne na ebu akosuru ya de nsema ba yo ebo na apagya ko ebo no kwa hunu mu na office bia akosuru Ghana fo bi no mu sisi a ye nuanum bi so mo ndi sisi a o mo so ebo no da so ye ba ho ba ye wi ba wo de ma me kansi sabre na koko bo nam $3,000 amansan dwa so nti no na o mo ye se ne o be ye fertilizer ni free ba o mo ye ni free no edi kan no na me te se ayi rekopoku na am say dwomama so akan ba bi say abronti ye kotofe ayi fertilizer no na omo de baye no na ye hwe ma no pro sika bebre what happened is say ayi Professor Tamers we amema mo fama bi owo asen Canada Japan krum o yisrimni mema mo no mama frɛ no ono betuma kire mu yie 2011-2012 fertilizer Professor Mes me kofa baye no 2013 wuye no ana dwomama di free fertilizer baye na fertilizer no won krofo from input companies omna de fertilizer no ko dua omo so na ko ekuafo no nti no because ese okokoto abana tua ka ne bi ndi ko tua ka nanje ana dwomama baye no say free nti input companies ne fertilizer nyina no ekwani bia ngohwe anim ena egu ho no ma proye obeka ya kana Japan ni fie ewo asen ayi okran say asen dompem ni fie nchen se mo te se fertilizer bi proye eno no ewedu be kama mani hunu kama sem pen that's all him say we enkom akosu over time be kan one sem that time that about radio so wahwe ama fertilizer abronti be me hwe de eye wo fertilizer ye kwa na enim se san fertilizer na on begu o na bi agu no ma because obi ankoje because abanfofo bi aba enye Atames aye dwomahama nti no wasi free na kwani bia wo ade free ho na ne ye to ho no ma wakofe 2011 me se me wia me ma mo number mo afre farmer no farmers na ho na mo misa ho so nkomo aso no enye ye tam esi ade ni sie kwa ansa na ye na beba wow nye tam be ye ba ye no ye be hu say fertilizer o Cameroon Ghana cocoa board fertilizer o Cameroon market ye ton because I can say all the countries they produce cocoa nyina be bia no ho no ma even government no subsidize fertilizer a market price and on ton Cameroon that's right Cameroon Nigeria Cote d'Ivoire nti fertilizer ni nyina ekọ ye ne Ghana ha na MPB papa or the fertilizer ekọ a ho ba se eno no se nya no kure MP na nkasa ne papa ba bonti se enya no kure nti eba o se MP we ne pa ode ne papa adwuma mo ya so mo twe fertilizer misi bia no we janet wo misi bia no we janet wo ba wan kasa misi misi bi pia ba wan kasa ejebi wo ho said we see pia wie wan kasa da your watch and kwan be no afa wa ko atia smog yes me gitu mo say difficult because point in say ye ba ye no fertilizer no ye ko fara mansan dwa so ye de ba 161 Ghana cedis no 171 Ghana cedis 171 Ghana cedis na ye se akuafo ntua 80 cedis na je sa ban fa 91 cedis nti ye fixe no 80 cedis on pono omse ne boedne ye nteso ma ye mfa nyi fini be mu se se teso e be 50 a sell on smuggle because nipa di Cote d'Ivoire no koton no 161 na sell margin no eye so aha he for na smuggle eye kuafo no ana mumu nsi adamfo ana ye wo won chenchen ndc time na no mo smuggle no say free ndi obi atumi kokoje bi onye kuani kra yes na nche ede na MPB papa tumi koje bi an okoton so onye koko kuani kra awotumi koje na wakwanya ona wa mu misa kuafo no emse nkomo mama na chenti no mu bi se kuafo maka che say that time na fertilizer so won share ndc atare e bed so obinya fertilizer this what was going on and here benya na kuafo no kemu se fertilizer no yemfa mra edwa so na
ye meton te se de president Kofo ono de bae sa na oye no watua kani bia makuafo be ye bae no me am gi tumu se e bia mistake ai ne se subsidy 80 cities na ye de maye no en na tena ho no ma abisine inti nansi afelaza bo kosra amansa kofa ba felaza du 500 no sela kuafo no tua 80 cities. Well, my main question comes I big on Adom TV. And you over the fertilizer no call. What you need fertilizer maybe should be the TNA memo revision on Kuru Pepe to game park for Daroma. You be corner yako 5 minutes live feed near Saba back. Game park ye pe mula into Shannon so. You be kwa could try one minute back up your bar. Syndication one sem, FOB one sem, me and Kamo come be called 3,000 say we one can say medical say sound commoning in ano. Ye back me so I crowd ye kwa ba minute back up. No wa join ya koko komoni edi. Na no na meti o me am kurom tepa se ye bi koko FM 94.7 na me stress aram na we dey na mane ba so say o da bi tepa na koko clinic di kan ba ye tepa na koko edi wujuma pa tepa na tete bibi o mu ye bi fa koko bi tepa 4G atum say ye koko ekuru pa no nti koko FM for me di se musu mo hwe bi 94.7 surprisingly money asempa ini pepe ye damwase mo koko miam ya hodo nyina no mo so ye damwase se mo agibra mo so mo hwe bi ye ne Ghana nyina koko krachi panyi pa koko board panyi me kire yira boy ni du na twetwe nkomo an sei wa be kan wo ye ntwa nkomo no so on hye dan hwere do na za fe na ba bia imo aye tro ni imo aye hana we si A na we si B no sa nkomo no ye bedi ntim gidi se won so aye card so beti yiro du asa back yes maybe hana ekuafo do na Ghana fo do na amanyo yesem fo no do na ne wono so ye omadwuma so pese omotie nkomo ni yi mebusa se modern ba oboi I am reflective on that because the first issue is that onipa or Taiwan or see the uye nyine chino o Ghana ka the tosu biem a graph na koko si de si pagya ni mu na o modern bono ade a graph say kosi ne ko wie mu no o de e sika na hichi eti head na basa no wasanya akukuduro kura asa de nchire mu ba say o modern bono ye ni so chen maybe the obeto ye no de na be modern sa nkomo we onso mo kasa no wo hwe koko yete Ghana ha ye bai no yate 1,047,000 under your watch. Yes, 2020-2021 the highest ever has been 1 million under NBC 1,020,000 we na make 1,047,000 is that ben 2020-2021 let me remind you ebia refuse ebia on fi ni di nkomo we Amansan TV eni pehwe it is say cheers you tell him say na wo na wo Ghana ha no wan tia say we ya nan so a say the whole world no crepa ni say Ghana for do no say me but abon ko ICCO website ana me say me bia ho mana to mu a Ghana for do na me say ye modimbo me central ni yes ye modimbo bra koko ye pagya emu yi pa na 1,020,000 na wo ka yes onyamia ni mikureni me nyi bre India chile na me say nsu ehunu say after 1 million because me say about 750 another 1 million biaba me say after 1,020,000 no foforo bi nyama me hunu say foforo ba 800 750 say kan and AC form no and 2020 you are the only stranger in Jerusalem maybe so that graph no cost to breben 20 on kwana Jerusalem on kwana wo Jerusalem bigiri sa hwefo bebree ti bebree because omo be drum on kwa enti be kwa hwehwemu na o say breben na 2020-2021 crop season 1 million and over 1,047,000 the highest ever record Kufuor time koko the highest ever record the highest ever a bin seed da ye kasa highest just a bin seed da Kufuor time abon mod na ho say ade ba kono say yeso ta koduru a ni mirika kwa de say we know ana aboa tefre
woto unya hu se tefre esa na je so da ya unya hu sa bwa tefre bi esa je so ono be sa je so da ya no wasa na tefre nya to no oda ya no wasa enya akokwantwu afeda ba akokwantwu ba edu edu akokwantwu oni option bia na so be so na me bia na de tefre ye no nya ne kwaso no ebi wonu ma krafo otanwa even wagina mo akra otan wo ye mo nyina ba bi obokun agina agina mo oni mehwe musio bono ana wakokoba musio bono maybe a oye aduane na otibi to na wakokoba wo ye kurani na okọ no ma obeti to be page na tell you oyo go betia ne kon so onzo re bio eno na ekoso to suggest that the ekoso na born out of mischief and propaganda na eye more than propaganda eno asa wutie me wa asempa na penso maka me say me DNA no ebi a check mu a koko ne wo because ye wo mutum bibia e koko research so many years wo koko and I'm be minister koko mi bibia koko so but obi ti say poku obi ti say atoforsen sami jamfi omo DNA no propaganda ne ntro ne wo there be ade me no nya adwene omo ye kuafo samsia man ka chos omo ye samsia hin ahia ankobi akando omo nimti omo anko akando ntia po bi se nkwanhyenti na wote kolondada anka ya me ina me chese omo kolondada ne kuro ena me kira o say kuro ahodo a mbenfo ahodo me ne nyina be ena eri kopoku ntimi kaso kopoku krachi me tio omo kodi ntro no wo say kolondada ko bi na dia na my friend ade ntra kolondada ne kuro no mo kwakodi sa adwuma we ya kolondada we yi no ya fa se sa brebia na ontia pa na no omo ndi bi bisa se fre kolondada na bisa dia na my friend kolondada na hu sa ade na omo koye ne ntro dia na ma se ntro ensema wo do makeka no wo penso cocoa board eka aba wo penso cocoa entimi enkonkan ene we di speak to mamini kan me wo da mami yi ni nyina wanwa production medical can say ye ba ye no na yare cocoa asambo yare ho na this for no treat ne say climate change na yare nso wo treat a ebe koso atashe sa na ese cocoa no ko nti won say tema prosatamers tam no munya 1 million na ye cocoa tiba from 740,000 tiba fo bionia ni Cote d'Ivoire for boso yen 1,020,000 Cote d'Ivoire for no mti cocoa around 1 million and about 140,200,000 be kasi aba office no na Cote d'Ivoire for epeja ko 1.8 million ne nam 700 and something adintra because na yare no edidi ninya edidim now bonzu kwanta ne akontomnam ne ade nyina no ene bia ho no wokam cocoa boma first pa no mti cocoa over 350,000 metric tons but 2016-2017 ko check records that area no if you no mti cocoa 140,000 just a bare almost 200,000 echo adintra cocoa ni nyina obekọ obia ko bozunkwante bia wo tekam wo free to say that there so okwa kontomra left and right obosi cocoa ni nyina bonkunu fa nyina no aye gya ni sisisi mfofo no musa the same thing bozunkwanta nyina cocoa ni nyina asai ana nan dis for hwe so enti ye ba esi ebetwa go wantwa yare na ebetashe wutwa kra no wanua eye chance obema yare no akoso yare no eye virus in the virus as I say break the chain of spread one break pe na akoso it na say pe kwan bi so na ye contain yare no no aso bitwa no aye wutwa nso say omu se kokuo kakra na so kra no wutwa ene ye one the ba affect production ana yare no so guso atra na etre nso nde se omu se already no before say ba no now there was that systemic, that's a brofo systemic decline
na wo ho a omo kra no they saw it so baby sasa de ntra afi bi di eduru ya e dia production mu pagya ya ne ade time bia obahwebon sa tam no that is nsuo toyie enti koko kakra na wo na eso no na kyesa ma emu apagya enti no ye ba 2016-17 no emu pagya ifiri hon na wo foma 2020 look 2020 there was severe drought June nsuo anto Ghana July nsuo anto August nsuo anto in September me were pictures koko nkruma ni nyina epetubre frefa me bia Ghana bia petubre eseye eno nso ne ye main crop ana epetu abre nkruma na abre makuafo na tete aboa no ewo fom na me ne ni da so bia I have to recite my rosary. Where Catholic? Me Catholic. September ending, ye hu ne ye nsuo start say to. 2020 asana me nsuo start say to September. August nsuo to. Sorry, September, October nsuo to. November ni nsuo to. Obianti ase da. Say rainy season ese nsuo to no June July nsuo anto. Na rather no November nsuo to. Ope time no. Epe bre nsuo to. Ghana January nsuo to. Nde ka say do February no na on weekly basis ye nya cocoa 40,000 tons a week. E bin see that 40,000 week bia 40,000 50,000 40,000. Nde ka say do June no cocoa na ne nkura ba kokora we ensem September no ba June ni ati cocoa 700,000 e nyame me na mtia me cash nyakopon na miam e nyame because rainy season nsu anto dry season nsu akoto yes nyakopon kwa na be sa won. But do you share some of these issues with the media and members of parliament and the relevant bodies and you keep it to yourselves? Maybe oh exit here. Me can say no, what they say me can what on pa. Metro kohwe. Opa free farmers. Me we are member farmer pictures. Say cocoa ni nyina say. Pictures August ni September picture me be kiro. Akuafona tikoko my helpless. Was a cocoa de agu ni say ni nyina say. And then on wasem September and means you October November. Obiam say November, December dry. Nsuo to Ghana. Emma cocoa asan so me abete 1,047,000 for the records. Enyankopon. Nti no production na make say there's that systemic decline there ho. He be afi bi na otrie yie na nsuo to a na ebu apagama. Nti asisi omo pen so yenso asi ye pen so. The systemic decline na ho nti no na se ye ne atumi ye ho bibi se de be ya ebema because yare no eguso a etre. Koko no so ye twa. It means that production no be ko form kra. I say ba form kra. Anytime you introduce pruning se koko mfuo na wo ho na yare nyanka na de akwafo yesrem munye pruning nso nya na meka o Bible because yesu na aka se bobe no eye emane na enso aba no itwatwene ne yesu aba no nso no itwitwa so ama asodoso. That's the essence of pruning. Yesu na kan Bible nyam na meka enti saasem ya tona makuafo no ampa so wanye prune na it doesn't stimulate, it doesn't induce the tree no to flower. It doesn't a balole one prune a ko no nhire emma yaka che kuafo no. And farmers were not doing it. We 100 farmers be 1-2 pen na eye. And the pruning on man panyini abdam kwa kufu ado preman tell me and ye dey pruning by his farmers no farmer bia eye pruning. Hand pollination cocoa dua no it may flower more than 2,000-3,000 flowers. Nzo bokwa ase na flowers nyina egu ase. Na bia abai wo dua no ho no 10 pots
out of 3,000 flowers 10 pots any idea na hwe say flower nkwa 3,000 na say abana wo ho 10 pots it means that there's something wrong but cocoa board demonstration farms na seed gardens na we say cocoa abano e wodua mo sa kokosi or because o me hand pollination. I see. Inti me ba na am say no because me wo university am kira de na me ba tafo na me ba ho for me fitech eba me ba tafo me wia in the 94 near there me dravo ba tafo me wia na mafa na me call kumani Legon University farm ma call so and na ma go back to tech so me Ghana my research pa kokwafu nti no se hand pollination na be boa farmers in there aden na ye more technique no but am say immediately let's introduce the technique to farmers and the farmers no can say on kwaya mama e bro mo tiase so into what the pollination come ho so now we take 2 bags per acre pollination bit my pejam what 20 bags per acre and draw there are pictures ye be field muni echi yenko em say mo be kura mako bi say the cocoa duan aso te say bo friend so wo ho hand pollination no near the bad na no because say no amamu na sa production na argumenting losses in the case more or less and I say loss na you lose no and we no efele say the be ya your production no at least e betumi agina level bi na ebo modna na foforo ye dua mu say me see ye twa ye dua ma so 2 years coming no go. Well, because one of your challenges as on mine, yes, I am go far a day any Cote d'Ivoire and tem, a bribia than Bakoko Honsem, any other things that teach you cocoa, dear Tisse, Bakofas, I on corner, some Mpensenpensemu Kaboom, now would determine a year a drama, so a boa mode air corner. We were very happy. Yes. But now no day and I made it a Cote d'Ivoire for boa mode mercury for maybe it's one of the reasons why the NDC. Almost lead spokesperson be any air day say Cote d'Ivoire cry a pages canima call a year about 2,000 cities or so $2,000 sorry $2,000 how come say baby idea beji now born suffer any say BC that because clearly who encourage say you better smuggle your products now Cote d'Ivoire more price near better than us. Last year there because of the CD depreciation into no on se CD na ho so ti hwim nti no na ma Ghana for ni binom ama moifo ni binom bon so ototo koko no Ghana enya kuafo ototo fie kuafo no ade ye kuafo no ya no omo toto fie kuafo no omo de call Ivory Coast because omo se fa na gina ana ye CD na ho so ti ya na etikofo ni se okọ na okokoton koko no sesa obewie na obesesa ba CD mu na aye bebre ena kan na ma o smogre koko na ode bekotogo ehon so sa wo mo no sifa no ni gina ba bi ogina ena yenso CD no na ho de efuma na eko nti na ma ye no onte wo hwe abakwase mu nyina ye ba ye from 2017 ba nyina na afibia ye bo no e wo so chen Cote d'Ivoire ye bone bo soro chen Cote d'Ivoire afie abenyina no except adanu ya exchange ma Cote d'Ivoire for BTA now afie no ye ne no ye kotono kokoo no amansan dwaso nya $2,600 entiane ye gina so a ye se ye ma kokoo kwani no eye bag dunsin e friend ton no ye ma kwani $1,821 so even $1,821.2 the highest ever aban bi etuama kokwafo now writers the beto say Ivory Coast omema farmer no $2,060 per ton but me frère Abidjan no me counterpart na on Director General of the Case du Café Cacao no Monsieur Kone o se nya nokre
enya no kra rates speculation just almost so the omani bubu basa na so e wuzuza so speculation basa wuzuza so ana me no me mohu ne say ye nyina ko dwa kroso so once ye sidi no stabilize nko ade e woni da so yes e mo me hu because ye nyina ko amansa dwa so na ye kwaye kra no hwe kokko ekoton ye na ne nya kakra chen kakra nya chen say abrofo discount Cote d'Ivoire for cocoa premium sana omoto ye ampene MT we make last be share mu na sa yongo for no e hotel yi wo e hono Kempiski na eno ho na sa yongo for na won fa so no say no e because yongo fa de ho na Cote d'Ivoire no omo system no e trade ni dual system ne say omo ma private companies akwanya momo tono so omo cocoa no dawson nti omo kasa aban no le conseil de café kakete say ha CMC enkwanto na wote ho na afiaso ma kokoko frasa abekan esa nso omo eton be hu say gofo no omo kokoko entone nti ebe ma kokoko bo na kofom kura so nti aban ma kwan say ankran individuals private companies omo nton bi emwa no nti omo di 30% of production the ma private is omo koton no 30% no so we produce cocoa be say 2.4 million na 30% a chese no kwa be 800,000 ana Ghana so production it chese omne private e for the rom koton no omne ye de no e pe aha ndi e ko market wa official agriculture e for no local say cafe the cacao for no omoton na fe private e for no nso ton ne no makohia so ana yenso ye de official e nko a enti private for no na wo mokọ na se do ohiaska enti se broni ka se ebo bi o teso ansa na kra ye wo ma wo teso ansa na ye dia no teso ansa na na fen discount your ebia premium and a country origin enti wo be ka teso ansa kra no we dia no enti mu dia no wi a se wo te no so ebia 70 pounds and now say ebia 150 pounds say 70 pounds 80 pounds almost about $100 and I was over tier feeling so inti mudi na se kokoo bo no asem ko 2400 it means say already no what 100 free so obema 2003 sana Cote d'Ivoire for no koye be ye ampre enin na mama ni da so say ye bo no be ya chen Cote d'Ivoire fie so still Cote d'Ivoire indeterminate their price omunya determine omo no by 1st of October no benanso but me sure say by the 3rd week of September nyedna menya grefio Chief Executive Kokobo and Egusi Ajuchen Komo big on Adom TV multi TV so if you've just joined most of you modemo text messages but exhausted gray areas ni afi ye hwana se bedu ma wonya kwanya so ntimi de sa enkomo no e de abre no ma musa maybe minim de yanka price no ho maybe price ni but ho na me da so gina maybe price no we say edu tweme bi nsi da yes na there's a school of thought is to say what goes into determine the final price e de ma aye kuafo no why your bukata ana ade we abehunu omani so ene mi kwamna sante mi gidi ni te de kopoku ni NDC aka no menye gidi bi se say akwanya wo kwa say top up ma koko akuafo ana ne de aban ade we abefa enimi. What are the determinants and why did you arrive at this figure? Now determinants one ebo anye fra manone eno no ye fra no FOB price free on board. Now free on board is different from CIF price. Say okwa mansan dwa so na okoton kokoo no na te say the NDC for kan o so this year any due empempem ye wo mi sport $3,600 and ye CIF inti no so check say insurance be fa say freight be fa say or shipment be fa say and no consume about $100. It means say in effect no wo FOB price obenya no that day no $3,500 even though no mbo hu no TV so say na kokoo boy $3,600 CIF but FOB
price in there $3,500. Number one, need can. Number two, a born in Yafaku. A debia whatever. Inti no, and then no say born at 3,000, it be a 600, it be a china, a baby at 3,500. And they bet me crack or so say be a china born by 3,000, it be a 650 in Yafaku. And I bet my bafum shim, it be a $3,400. And also you had a back one session and so. A fee beam was a cocoa near a bribra near your uncle fitim. Main crop and your large crop. Main crop no, and no because a year June, July, in she a beton and the Benitino. In she was as the Anna cocoa na banoso. The cocoa yet in September, October, November, copy me, best a February no. And no abani akese and they kind of main crop. Now if you walk corner, especially if free bears say you corner, no ye tell me we are boy here no, in share near buy a name Grumano, and I'm so when you super pediana, Ubona, Banny woman getting Ghana Hano, yen no, abanish so, abanish so, you share the same amount of the mark cuckoo queen. Then they announced say cocoa bag boy 1,380 no. Say a year like crop, say a main crop, 1,308 cedis near the man farmer. Oka Africa and Tessa. Africa so man so 1,380 year. It do like crop now. It be a man farmer be 800 cedis. No matter so. In San almost 70. Officially it be 1,000 sefa per kilo. They do milk crop like crop now. Normally about 750 and now 700 sefa per kilo. Almost 70 see a day. The other crop the total one, winning and person almost sharing so. Say Cote d'Ivoire, want to me family. Yeah, the NFL minimum guaranteed price. Ni nyaya na so price say announce ya a guarantee for the farmer. And must and conform. Debbie. Very much guaranteed. I say guaranteed. And one I see if I'm a farmer. Now be I fear ni aya de son kumbi. I fear price na ye no ye issue gross FOB. And we say no ye new minister obomodene pa Brian. Yes. Honorable Brian Champon. Wa bomodene ho pa. No de koto man panyin anim no ogine. Ye akọ cabinet nyina no magye atum. Ne say ye issue gross FOB. Titi nyina no ye issue net FOB. Net of FOB ne say wakoton amansa dwaso awie no wo ba koko no e ka bibire ho e ka wo ho bi ne say even bosia no kwa akobokwa interest wo betua interest ne renew fee no man nti anu nyina etiti free buida ye ne yetua cocoa board etua buida president Kofo no koje loan no in 2018 cocoa board na etua besi na nti afibie de cocoa ko ekutua ka ye to cocoa ni free farmers etua omoka na ya shipo de akoma China na de etua buyu dam neka nti na etua be wo ma na ban a reimburse a wo ma ba de ka buyu dam no so enti sa buyu dam no because buyu dam no cost na shame because umotua farmer ka which yanaka but obi amfa sika ma osisi ya nti wo ze ehye ye yinum ndi ni nyina se atiti because nyed na koko na odi ko akwantua buidam ne ka no gise otua kuafo ne ka nti wo beti ndi first ne atiti sa ka ni nyina ansa ana abehwe se farmer no de ena e fe no net FOB ena omsi da bi ebo na ebenya na ma no ne no ye de ba ya answer because of beti buidam obeti cost of you can say finance ni ade nyina no the kind work a farmer na dey it shouldn't be less than 60% of that of the FOB no ni odi free amansan gwa so ba ndira dey dollar na sekwani ni dey na se na fato nchen na fe ni aka no wache na fe no gross FOB nti afie sa na ye no e based on the gross FOB and it work here and you kwa mansa dwa so no yenya $2,600 and a ban no say afie no it shouldn't be less than 60
Nti no 65% of 2006 no ye LID count. Nti we LID to nchen the achieved average price and also am achieve average price no say cocoa now turn main crop na America no eno ne nam say akesi nti no so kwa mansan dwa so na say 2004 what the light crop na nketo ha de kwa and ye discounting 20%. So in this same ko some mansan dwa so na so akoton cocoa na say main crop near 100 cedis la crop no ombema 80 cedis eno de enam se beans ni susu isusu enti na man basa ene ba bia sa na tie enti no ye no ne say la crop sika ebenya no price nyae no na ye de aka main crop price nyae wo ka bo ma no strike average ene e fe no achieved average FOB price. And he achieved average in $2,200. But see, I quite LID. I know they are both direct, say, farmer farmers. Do they come one? And he work 65% of the and not about $1,421. Nature said, na farmer ninya 65% of 2,000. What my work comes to about 1,408. And what the LID no ba become one na amount $1,821.2. Into no na ye de ma farmer. No. What they call CDC mu is about 20,000, I think 943. And what they call bag mu and amount 1,308. Na e ba bontre no. And union men this for say omo de bo mon kan say Cocoa border na say you almost say President Kufuor and about MSC. You're very confident with that statement. That if you had been there, I got a bono in your baby, very, very confident. Oh, I'm going to know now. I was because near I was woman say at a force near PhD holder, could university, could doctoral degree. Na koko ibungunta we na uti me na bi ofia am so o pie nje me frɛ na ba wona kaso wona ma no bungunta no o bunu kama da bia na onim di ogina so de busa nkonta no oh David bia wo figures how de ma what make bia koko bo figures no make bia koko fo me kromfo bia wonya figures bi original so busa nkonta David samples bia me anapay me kasa wo asuna FM wo wasekropon me catch on say on fa ngonta ne nko me kruma France class 1 ni bia be bu ni easy obenya figure na me catch na say a whole PhD wono a shadow finance minister when me musa ngonta we party we no the person of the bad maybe has figures are different from your figures the source they different from your source what the figures no ngonta ni nyina ni now omo no say e bo na ye ne ase nya 2,600 kwa yeboa na emprempremu sport eboa ye was September say August ebey June August ebe bo na asisi ya na wa manse dwa 3,060 no eno na ye de exactly my point omunyina so omudi ye nkonta no ene wunyina so nso no ye dem na eno no me wi a mekirem senti kra enye no na ye de ye ni ye futures for a series ye sport obey sport na che say waton koko nyina awie ma bia nyame nchade koko ni bi abachire ana de woton no wo de aye ade foforo but say sika wo de brekuafo pa wo hwe sika nim e de brekuafo a because of collateralization in the kwan bia so no just wo ton wo sha se to mekirem wa yesa be ma mu nkonta no ansa na ma ba bachire nkonta ni nyina ne say ato force ne call that yes so abam almost say cocoa bona mansa dwa so na $3,600 per ton bag drinks bia sanity na senche o mampanyina Kufuor o ma Ghana cocoa kwafo bag bia no mo 2,800 Ghana cedis bag bia
nti sɛ ɔmampanyina Akufo-Addo kunya ɛyɛ $3,600 normal kuani no 1,300 cedis a wasisi kuani no nti kuani bia hia ɔmampanyina Akufo-Addo ba bia na ba omi a ɔnkɔgye ne nsesa ɔmo message no now 2,800 ɔmo sɛ no ɛsɛnje yitua ɔmo aban mu a saa na nti ɔmo tua ɛno yɛ bag ton so no because ɔmo sɛ amansa dwa so no ton ɛyɛ $3,600 sɛ bag bia no te sɛ ne ɔmo ka no na sɛ ɔmo bɛma 2,800 a ɔmo multiply by 16 na kyerɛ sɛ bag dunsia no ɛyɛ 44,800 Ghana cedis 1 ton ɛna ɔmo betua makuani no saa 44,800 cedis no ɔmo use $11 na ɔmo use wo divide ɛno ne nkonta me sɛ me nana ne buye no wo divide 44,000 me kan obi etie bia no de calculator na calculate 16 bags times 2,800 cedis 44,800 now wo divide ɛno by 11 a ɛbɛma wo $4,072 na kyerɛ sɛ ɛno na ɔmo sɛ ɔmo tua ma Akufo na waakora yi wo se amansa dwa so boɔ no $3,600 na sɛ wokɔgyina Akufo no na wotumi ka kyerɛ wɔn sɛ wobɛma ɔmo $4,072 it's not real wa wotibua no ɛka wo sɛ it's not real utibua no ka wo say radio em say ngonta me no be school no we school no wo ngonta la say utwa teacher ni so wa ben na ma wuti a wo so wa bon o ma bon yen kan okra njere well but I'm sure say koko unsem there maybe politics na di enya enti the me suggest am on say Badwam team no ye hwe say baby a mo be kɔ no yes ye be pay in area Erikopoku ana say area to forcing na enyina na Akufo na tena sisi na nche me wo bi na wo bi awuara wo ma no o maba na enyina chance but on ye me rapport upon but when him say wo to mo pension schemes how well have you done with rather can was when more Erikopoku ne Erikopoku ne Konzada your parliament no mom committee so I see yes no mom committee so nti omu nim dia koso omu nim nti omu na frame chairman omu nyina Eric frame chairman na omu pension scheme na ko yin omu frame where me ba omu frame chairman no all because omu say me omu say obi je omu say wa ben omu pension scheme necessary omu wrap up pension scheme no pension scheme ni say enu say no asema sami jan fi kokfa ba ye no chese na hu hia because obia ni me say the late President J.J. Rawlings on Oshemra 1984 and Oshemra say Oshemra 84 na nafi which is 1985 yenye pension ma Ghana Akufo obia nye and na da ho no ma kopim 2020 na na do ye no se no free kuku board say ade no wo emrem is a law it needs to be let's make sure say law no what the law is enjoining us no yakwa kofofe gomo ebeto aso the tie mema revision on kuru pepe so game park for Daroma ye be kona yako 5 minutes live feed ni asaba back game park ye pe mula inti kanu say you know the seven waka kan de nyame anim nikrani emu hwam na akono so but aya na me pese biribia da ne ye ya kandifo ma ni pahwe so no ye nsem aye kan emu da ho na nokrani be mti mesusu se gibre ko me nemia me krom de hye era Erikopoku so nim so ameka se oye vice presidential candidate hopeful for e jomo for chairman de no be shi omo any odu afu papa sasada o ka de ne me Erikopoku yes ye be shi wo afuom ho me pe on showdown showdown kokwase showdown no mo fa mo yiv mo fidie ni nyina amra we were na me showdown we were arrange me ko a om de om ba om fa sam jamfimra om fa ono erekemra bi on ko fa sam se ahi om fa aka no kan
Emphasize me Jemfi, or Munina, men kwa. No, but show down with them. No, we'll do that. We'll arrange with Onyere Kopoko, maybe any other person available. But no, Quene say, yen to me, Koso, Fabi Bia, nya man yourself or mine. I know, dear, especially Coco. Yeah. Once I men so Bia watching me, menta ma bontin me kasa. But so banner be politics with Coco. Na say politics nsa wo ye one man no kra na di nko ade a ene wan hwe ma ba bi gu anima se aha ebi na akoso no won be kai a em say mo station ni bi me kokasa ho mi wi ya na eye former president Jomama o de koto ho say me ni me left and right em so ko sehwo na info na ye twa ye dua no me say me wo tikoko board so no kwadu ana mama ekuafo no edua instead of brodoba ndi wana em say kosi say mu frɛ me bisam na me say oh se ba koko sem de amsre no mo me kan bi especially se me no ne ba be kasa koko ho asem de ya mesre no ana so wa be kan so o mi se obi a onim koko mu nsem. But he's surrounded by a very respectable Coco guy. Me achidua nyina mabubi o. Me tie mabu achidua me nko a edua bia ne asase so me mu bi da. Esuma fidie chenwansane. Would me pray. There be. Elu pray fidie. Bu nua ne sa na ne ebeto komfun mu ne ade na enam say across the komfun na nkwaku ne faso ba wie broni ade nti no osuma fidie wo sa adua no obokona kwaku ne him na o him sa na kɔ na de sika hyege ma ne ye hye a wo de tene so na wasom hye na na wote na nkwaku ne dwane ye ma wiwa bro bi sa fi efe na erupre ni nyina misum na wie university na me budua me wie university na me budua me ye koko sisi a mafu koko e wo no no etetu etetre etefo nyina no me wie me ko kirade me ye me service wo kra so no na me budua me de akuma me nko a me kiridua akidua bia no a me nko a me ndumi mu mo e dinti na medam se no am se no yes so because wo mko no ma dwe me wie university afidie kuera mba be ye wo mesre me mo e den papa. So I reflect on what administration. Maybe me say na me say 17 years wo koko. Me start with Professor Benne. Ono mentor me. Ndi me Benne so hwe me suma na me ne bia ti se papa no pepepe. Benne ne training me. Me research 17 years wo koko nko na me name sa research 17 good years soil land tenure everything. Me trema FAO International Food Policy Research Institute FAO ni ade World Bank na me trema on boy he do oko geography department publication anyway enti no ne me kan say tisa me kan President Mahama former president no be kan say mama kuafo no edua kwadu se wo ye koko no anu kwadu a kwhye ne se e ba se wo bunu koko na fermentation no dey ahamo na de bebu kwani bi etiem bia no kwadu ahamo na de bunu koko and there's a reason enye body ahamo na etwitwa ye de bunu koko ye de kwadu ahamo na bunu koko ndi se wonim na akona se kwani no odua kwadu a adwen ya ba obeye mistake obeka se na say koko de ye de body na de titi koko no ndi bon say koko ni gina brodo ba na se brodo ba ni pege na koko no so e pege no sa kwapem se koko ni benyi but e ba say wo pe nhama wo de bebunu koko de a kwadu ahamo ndi na mo ka che former president Jomama say mesre no anytime bi wo hia any advice on cocoa no omna me hume free consultancy ye na MPP for no ye mochi modene me advice no na mo se oba akogye advice enye
if you want to for it be nice here you on my other to the Facebook $3,600 or best rent sir not the akoto because man vaccine ye me sure say price 2,800 Ghana cedis here at to force and coca ye a china me sure so back to the Facebook say as insensitive akufuado send your farmer no 2,800 me one so no working sa per ton no it's over $4,000 at the time I once so can say price of cocoa $3,600 Edna wo could not farm many promising so man for over $4,000 the 2024 crop season much I say yeah ton is here and not sanan is year ton 2024 25 crop year ton and no year and the 3,000 yeah the figures in a ton now ade am year ton san say year for a series because next year election year you be wura no ansa na you be wura no okwa kobisa bosia bosia na kobisa no kobisa bosia bia be 1.3-1.5 billion dollars bank ni na wokọ no ha manone kobisa bosia no ese onya ginamudie bi collateral enti koko na wo ton sisia no wo ton bia na asan enti no so wo ye buyer awa brochiri na se cocoa board anasi CMC eno wa mansa dwaso ene no ebia ya ton cocoa ana cocoa no so a wo kwa mansa dwaso ene se ebia wa ton na 100 tons 200 tons 300 tons na hwe so wo ton cocoa be 600,000 metric tons 700,000 metric tons afia ti cocoa 1.something million no wo ton cocoa 1.something million tons do try na film the oboka on better than what? 2024, that's right. A few way. Yes, because what market what 100 tons, 200 tons. That is the norm. That had been the norm since 1992. That had been the norm. Into a ton and kakra krasa. Into wura afina moba beti cocoa no. Into this year by February, March no. At least what on bear 70-80% of cocoa. And no invoices no. Me ton ya wo de maame no na me de ko bank akodi aginamu collateral nti wo de kwa na bank no no bank na nye Ghana emra me kwanse de sovereign guarantee be ko ana wontumi nkofa bank insurance nso nko e be very expensive but collateral ye de ko no sa signed contracts no ne da ko na signed contract once a wo gitumu say wo no wa sign me de cocoa ne ba wo be ma me 3,006 next year no me de cocoa ne ba na se cocoa bo akọ $3,000 a wontumi me kan kire me say cocoa bo na akọ $3,000 nti wo mam 3,000 mempene so na next year se do na se cocoa bo akọ 5,000 men so mbara me ka kire so we ne cocoa bo akọ 5,000 but yeah no 3,600 and so you've agreed already. And only a signed contracts no. Until by a Saudi can wo ton na wonya all these invoices no contracts no. And now they call bank. Would you acquire aginamu de collateral. To forcing him. Well, wouldn't we nyina no ko giran crofo no atwa aso na no ko kase da bi cocoa board enye for sales. I saw ton forward future. Inti this year the tonesia inti na 2006 kra na sesi am omani su biribiri omu na se jago ya Adom na price no ejina ye toni wosi road se ba kuma me na price ni nyina sa 3,006 this year everybody ebede me jini say wo fie wo jo wo di akoso me di o man ni kwabna but three interesting points. In fact, one kakane during the time of era Eduno, what shoot to graph no, I call 1,047,000 and 47,000. That one, me say the team Kojo Fojo is a lawyer or asadisa. Oh, because Oboko do and just also check is a code do bono. We'll check that. But if that is the case, if I mean we are I feel say you're honorable person who I will believe say sanity. Correlations to a new team. Thank you. And then Ghana will say yeah. Coco won't say there.
yɛmfa nya amanyo sɛm biribi adaka once ori amanyo sɛm upe baabi a odi besi a ɛdi yie eredu medase onyame adom a baabi a wokɔ bia cameras ni bedi wachi na yetima hwɛ de ekoso nso ekuafo na nkasa afa me do man ne kwamna asante the entire team mekoso Adom ase koso hwɛ bedwam